Alhamdulillah sitonganna angka tema na tentu panitia tak ingin mengambil nilai-nilai spiritual dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia ko isimpulkan ia tema we melo imala pasang agama ia angkewat dimancaji akatanyangan imma giriwan walino makoto para surumonri sarekwam mangina makanja apa hangat dari lalanna agama dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan peristiwa na alami Nabi yang dari peristiwa amirajakanna alai malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dulu ki usampaikan makada ia ko peristiwa Isra dena Nabi bawa pura malami ko peristiwa Isra nasabak namo Nabi Musa ipalalato ko pong Allah Ta'ala itu sampai ke negeri Madian dito namit tano lalalangi yang mestinya kalau manusia normal itu wat bisulan na lalangi tapi Nabi Musa itu hanya setengah malam ia to sinareko peristiwa Mi'raj angkato Nabi selain Nabi tak yang itu Nabi Isa. Nah sebab ia ko Isra perjalanan malam, ia ko Mi'raj tangga untuk naik berarti menre ko lagi. Nah Nabi yaka menre ko lagi Nabi Isa itu diangkat ke langit kedua. Jadi langsung Mi'raj tapi dia Isra. Yaitu si Nabi Musa dia Isra tapi tidak Mi'raj. Ia Nabi ta naladuai Isra sekaligus Mi'raj. Tapi ya Nabi ta tamanya oko temai maka da nilai-nilai spiritual riolode na panipameraja Nabi ta maega masalah na hadapi tapi ya masalah lino mate benena Khadijah wanita yang selama ini mendampingi amurena mate tok lai boikot ekonominna marajingi dena melo temewai kerjasama jadi dena berkembang selangir waktu masih sanabita iya naro lette inabita mak dakwah lawi taib dengan harapan maka dena bita ya ko taib keluarga aku mancaji gubernur ya ku idi maka da keluarga aku bupati taro nak lokoroh mak dakwah newai muka roh sisa nalatu ko keluarga na nabita Allah dia ini terima. Lai podangi maka daga memang tugasmu maka da meka mak dakwah. Kada magi nang ka mak dakwah nasa yakka ka mancaji nabi. Aga nasa ngamurena ko roi salakka ipo ngal salakka itu ko iku yakka. Tanya bangsa namu wa di mancaji nabi bangsa naku ni. Ede na terima yero. Ya yero nabi ta mak dakwah ko taib tidak diterima sehingga dilempari. Ya natu nama sampak mak dara ulunna nabi ta angka maka da silisilina nabi ta nakana lemparan. Tapi dia nang kana masusah Nabi ta maka dami iya deceng ubawangi de minis sangi rumah kada deceng. Ya mimpai de na tarima pa de sangi makada deceng. Eci di bawah tau na pasallam. Wattuna rewa inabita nalet pamassaw-saw na sabak purui na sanre-sanre o kuside to aju na tako angka ya rupa darae podangi anak gurunna maka dang karo tau matakola dak manawita purula dak mana law mo bawangi way rinu. Iya naro bawangi way nabita mat bismillah nabita na panino taselang apa makin nabita bismillahirrahmanirrahim na panino maka daya tahu tania tahu okoy apa dega ga tahu oko kampung baca yar ko memino dega ga sa balero na isang ini nasa tahu puli mabela ya na tanay ini maka da tahu puli kenroki maka da pole ka Makkah maka dawi mabila tongat tu maka dayro na uang kalinga angka tabaca angka tabaca melo tamino maka nabi tema bismillah ka magi ditanay maka da kinrotosi ki pole di maka da pole ka nainuha maka day nabi ta angka sila surat ko tu maka daniga nasang Yunus bin Makkah Nabi Yunus Yunus bin Makkah kan Nabi
Tappa makada yo nak tahu nabi ya. Apa dia na mungkin ni sangiro nabi na nabi ya ro. Ano wana sisa berarti nabi to ya. Napunangi makada berarti nabi ki, makada nabi ta iya nabi ka. Boleh ka madawa ko tayo tapi natolak masyarakat tappa makada iya na tapata masalah. Iya na ro si dia matsada, iya na ro hadiah na nabi ta. Boleh madawa Pak darat tomi na runtuk na pasal lagi. Nang kalinga tomi mak bismillah betul nam minum. Maka iya mina baca itu iya tu kau tahu apa berarti iya ro bismillahirrahmanirrahim barakala da sitongan lah. Iya na ro na tama sallang iya ro. Iya miro cidia na pasal nabi ta betul lo madawa ko tai. Iya na masalah na hadapi nabi ta mamulai goyah. Yolli ko po Allah Taala. Iya na tu nakada iya tu meraja Pak Bu sitongan na iya tu sampajange oleh-oleh nih hadiah nih cuma makome matije kong katau pole jokah deni tanah ya rumah kadaga mu pigau iya minakutan ate aga na poleang ya kalau umrah tay tapa makutana tu aga na pole yanu nasa karoma icere kristal ya itu cila danang kanakutana kanakin rokokong elaw masampajang ako nge musiaray okoro aga mo pigaw denang kaya itu aga na bawa iya jadi namo nabi makotoro watuna law mameraja nabi ta padahal iya ko aya A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ya mana salat. Jadi aga tujuan Nabi teh palalang linuriyahu min ayatina untuk ipitang tandra-tandra araja kuasanna pun Allah Ta'ala. Jadi dia nak kena terima sampajang de melomi ipakyas saatin na Nabi ta tentang apa yang dia dakwahkan. Nah sabak sinin na Nabi mak dioloe de gaga rasai neraka si basuruga. Dek toga gamite rupa-rupana tau icalai si bawa rupa-rupana pacalang. Dek toga gatau mite rupa-rupana papenyamang di lalan na suruga. Dek toga gatau mite copuk na langi sampai ke alam mustawa kecuali nabita. Dek toga gatau mite pahalana sampajang si bawa de cinge ko ungka ijama kecuali nabita. Iya nabi liang macurita manam ni. Macurita manam ni. Nabi Musa na curita mi suruga neraka dia nang kana tama. Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, denang kana tama suruga ina na curita nih. Makanya maka di Allah Taala linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Deni ya curitang tapi lai pitang nih. Si salah ku ya curitangi si baik pitak di ya ku ya curitami makrote kanjak pane mau to di koni mana-mana lala mate mager roh itu ini makna makanjak suruga i mako ami tu ku curitam ni gagah di permandian ngena ko macurita itu we mager lo rekreasi nasang angka mako itu libayangka di bawah kada mager roh iya nabita lai pitam mematoi makanya disebutkan linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan lai pitam mematoi nah ini dia panang kanirita neraka di dia panang kanirita suruga namo irasakan na suruga kapa de toba maka dapat te suruga na lino de bajak apin na lino ay makala na si sala pin na neraka iya naro nabita ipitam iya na tunak na nabita iya ko yalengi papenya mate kolino denang kana masusah nyamas si mata-mata natakko ipacuru anak liman nakolalan na api neraka cinampa napacuru bami mako anak panaka tat de mana nyamangnya pure na rasakan orupat dina napa ipacuru cicang nama kadana bitaya tau mapanga dia berzina aga bahasa modernna salingkuh iya tau mapanga dia arwai pulo na tau ngipacuru o kilalan na neraka sekali berbuat. Kita coba-coba nih. Iya. Jadi upasang iya. Iya na tu ampai nabita ina naitamanang iha sehingga dikuatkan batinnya. Maka dawe dena sia-sia pelik memat dakwai. Dipakai sai. Iya tu je kapan napake pajabai sesa di.
Biasa naunda camae, naunda kepala desa lo kusidi onrong na ipita kampungnya mah kadang ke kampung makanja. Rewat ni meloto ni bangun kampung makoro. Biasa makoro tuh. Biasa ke makoro agak jadi studi tiru. Iya, studi tiru. Iya naro. Bayangan na makadang ke kamar aku suruga makoy yo kunaraka mako pacalange. Ya curitange itu. Ya kong kagaga makanja meita kado makoy. Nabita ni tamanang. Sehingga degaga tawat dia curi bicarana panasai pacalanna api neraka panasai penyaman na suruga kecuali nabita. Nasabak pura mematuina ceneri suruga. Angkamotu nabi tama suruga ya dempara mimasu nabi Adam. Pamulangi patama suruga. Dua solangi nabi Adam. Niga ibali sila tamamuka. Balay nabi Adam makada yatya mima ko bisa manre tu gage tapi pole si runtu pong Allah Taala wad dinigare naganrusu ni nabi Adam pak ya pinangkurang pong Allah Taala namo pak cama pong kagaga natya pak bupati natapang katau bici makada natya mima bisa makokona palaba di dena natane pak bupati na jabawa man itu apa makada na pak bupati na ron na pinangkurang iya na pasal ko pajabae hati-hati ki ko pak bici-bici ya tuma dari lada makasolak. Nakada pula si runtu bos kepoto ku si bawah ani gare cek de anu wah itu bahaya. Yang kedua agak solangi Nabi Adam nasu pole suruga baine Siti Hawa oh ya tu bici-bici nama kun raya bayah to itu iya jadi kita jaga itu baine ta pak ya tu ko baine be mate madarito masusah tapi dia to kagak mako dia kagak apalagi kau muslimah deh insyaallah. Jadi aja tamalada tongangi bicara nama makun rai ina tu nakare guru takali sidendrek iya kau bicara makun rai timbal lalu aja natapamu atapari iya pak madari tu cidi minta pada tambah ini makadami teh manu gare sana lete makadai maga payanu gare tadi ya kau lete si makadani tu tonga gare ayasang itu bahaya nah denang kena kurang iya naro pasu Nabi Adam iya na tu ampai oko langit pertama Nabi Adam monrong itu jadi ro lagi pamulangi Nabi Adam monrokoro iya na tu nalo Nabi tasiruntuk nasabak magai lai hibur tu atinna apa ya ko boleh suruh katanya dempara lokolino masusah memang pada mikong kabupaten nanti jiraya biasa apa di ulu tuh iya kepala dinas na kalau mancaji guru biasa kagak tahu sogi narak bangkero loki syarei loki pasak barai iya pokok camak mancaji bupati dia mau tolong mitai mariom itu aja itu menrek moy itu iya mikono itu teh bahaya mandari masusah betul kan nama lah dah makadawi ya mimpi waktu nang kagagaku je na lau tahu boleh be magi je pede na gagaga de na gatau ngi pajali-jaling ya tu ya na tu nama dari majalah dak nyawana makanya kong katau manu kasih malah data perhatikan ya na tu ya ampai koma pak botingi upasangi aja na taki buah on rapi iya koma pak botingi ya rowi tahun ronga pak botingang makong kakasih asap PAP di pasal lo bandreng iya ro ya malah ada unawan-unawan itu kok nikong kakasih misalnya Pak Camat na ya dasar si Tinro si Banggotana si Sikolangi desa Batunes deh na Pak Camat manci Camat alena manci Pak Galuh na tama nyo ko peste Pak Camat na ipatama PAP pala sinya lena lo bandrek maja kasih nyawana iya na tamut-tama na moro na wanaway gare iya maka dawe meka lokoro de to na pa si pato ka na sabangka jero maka da PAP maga ni na pada tamutah na melomane hargai tamu iya jadi sampai makanya aku mah pabotingi aja nah dia nak cukup lah ya rupa jaba kong cara-cara besar nang ke PAP supaya dia tak ganggu upi di koma pabotingi aja nah tapi masa bawannya tu losok na tu tenda ta iya aja na to makibo na sabak na solangi nyawe iya ro tau de kasinano meni oli lokoro mata di palak kajena na satanyan ro aku jadi iya magani ini na ro na sabari na padahal tamut-tama na mo dali mo desa kanaki kami ka Pasolona jadi mapati kamanya kapak dongan nami harapkan iya cocok ditahargai sah tau boleh tak tapi aja nani pas salah iya jadi itu ko agama ketakwaan iya pada mi jero mapa boting aja na nama balola dak iya malah ni tenda takar 20 juta na cica mice ngari na itatai iya
Napasan ni kuwan nila tu subuh. Ele selesai itatay ni korebengi. 20 na juta cengariban. Dito na ite tamu tayo tenda tayo se cukup mi. Pan rasa-rasa to nila kaya lo mala ololo tapulo bata. Bencong mi nyamangi. Ay aja. Iya. Kene tataro ya rodita aja na niya ungkoso ka makoro to malaban na tenda biasa-biasa na. Napaitaro ya 20 na juta. Pure makbay na tatalingin ang modalaka isitaw miwat di na madeceng. Iya. 20 na juta na pake mamodal awat di sitaw mi na wad di madeceng makade. Iupo nalanya 20 na juta. Maka di soli pake katoni lo makeup deka. Iwa zaman. Sisa na pura mapaboting. Kung 5 susah di papena dina. Nabuka di pasolo na tayo. Nasakat di pa iya. Si ratu sa busoloran 20 menisap na soloran. Maga nih. Ini mata susah leda. Jadi gare. Jadi mapakai nga maya. Tapi dito gago ko di. Gago. Iya. Kemudian iya naro nabita sebelum dipalalang ipue duai. Iya ko bahasa tasawuf maka dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air sam-sam. Iya naro sam-sam bisay yang ni. Ya ko patasawuf di nakade bisay. Maka dami patasawuf wae sam-sam mi je tumelo ya lapak bura jadi yalingi kesempatan gisay jantung na nabita. Jadi ya jantung na nabita dia ni bisay apa dia nama carepa. Na dia gado sana nabita. Si pamula mo pia na tiup ka po Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacin na dia gado sana ya kumakadai bisay. Manang kamu asay bisay na numapacin. Maka dami iya roe sam-sam melo ipanca di pak bura jadi yalengi kesempatan ipasiges si bawa jantung na nabita. Apa iya rukurane ipasiges ibawa mipe maloko sumur sam-sam dia jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya kunigi kita minungi ina nasori biha. Namo si kaca minainu tapamaso pada ko pure manre. Kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura memang tuisi gesa langsung ngatinna nabita jantungna tanya arona jantungna memang to nabita nih wasi gesa. Nah ya tu padamu itu Hajar Aswad pura miatu nabau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene dia nang kana bau nabita Hajar Aswad nah dia agak Pak jamaah haji melo bau Hajar Aswad dia agak gara-gara pura mina bau nabita jadi Hajar Aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya. Dia mulia karena Rasulullah. Iya kene makamu Ibrahim nabau nabita. Nah pemana kita makamu Ibrahim mabau. Itu kan nasabau Hajar Aswad. Tapi itu Hajar Aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Angka di kampung batu na tamay suku aduan itu tamay nasarang ni Makkah. Nalay itu batu apa makane. Ay iya je batu na lo tay na bau yang pay si pulo ngo korona pemana ng ekonomi lo. Ay nainaw na tilo kampon na. Tapi dito ka katalo ko. Melo iko kuiro lo matawa pa kampon na. Laki buara ni pada kakbay na padake ina nakan na ilasa te koro. Mak darumpuman ng alele nasa na colakang. Kan itulah sa cola itu makakamana te korina buru kemanang. Tako angka manaci ditabib sandro mitay nasay ano je iye dosa iye. Maka manang ka kada engka batu muala mabolong ya parewa iya tu batu la saiko iya na demo parewa tu batu dia kaga paja malasok we na parewa to ngang we paja kada coco di sana mamusu si 5 talu tahu lebih mamusu dinau si tahu na gasi sa ginasa biasi sa tu na pacur na bawel la kota si na pacuru demi to na may labu jadi itu Hajar Aswad kawang dia na labu tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia nagabarani malay. Yan tu akasya kaya tu ampay lay buku na sa bapuray na wase-wase ito waktu na parang na watay tu wase-wase na cupe na panalaga. Yan tu ampay cupe, yan tu ampay lapay. Makoko. Tu Hajar Aswad tu. Nabawi na bita. Tapi nigi bawi Hajar Aswad san rawe-rawe ko nabawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na tu po ng Allah Ta'ala. Kolino tu Hajar Aswad. Ya tu ampai na bau tahu